tržište Bosne i Hercegovine, evo prvi put predstavljamo Porsche model Taycan, prvi električni automobil ispred marke Porsche Stuttgarta. Bitno je napomenuti da smo morali ispuniti određene uslove prije nego što smo uopšte uspjeli uvesti ovaj Taycan Turbo, odnosno Turbo S. Bitno je napomenuti da klijenti moraju biti spremni na to, na taj način da jednostavno moraju da znaju šta ih očekuje prilikom kupovine ovakvog jednog modela što se tiče punjenja, tako da smo mi morali ispuniti dva koraka bitna. Destination charging, to jest onaj projekat gdje smo morali definisati određene destinacije, odnosno definisati mjesta gdje smo poslali naše električne punjače. I s druge strane, bitno je napomenuti ovaj home charging, odnosno kompaniju smo morali definisati s kojom bi morali potpisati ugovore da bi ta ista kompanija imala mogućnost da instalira te punjače na određenu adresu, odnosno na adresi vlasnika jednog Taycana. Ono što je bitno za marku Porsche u Bosni i Hercegovini također je taj efekat, dakle, jednostavno očuvanja okoliša, to jest podizanja svijesti da nam je zrak veoma bitan i s tim u vezi sam pojam, odnosno sama činjenica da smo s početkom krenuli da uvedemo ovaj Porsche Taycan. Nadamo se da će i drugi brendovi u Bosni i Hercegovini također težiti ka tome da se poveća svijest električnih vozila.